tātou katoa. Ko tāku kauwhau, he pō auaha tō te reo waiata hau, kia haumanutia te reo Māori. Te reo waiata hau ka te kōrero tia kia nei ko te contemporary Māori music. Nā te puni kōkiri tērā, tērā ingoa i whakapai, nā nāno ko tērā te kupu mōku ake mō tēnei kauwhau, me apu rangahau, mō te contemporary Māori music kia nei ko te reo waiata hau. I te tau, ko tahi mano e iwa rau waru te kaumāwhā, te kaumārua o rau o te Māori e tai ana te reo Māori te kōrero. Tāpuri atu i tēnei, he whakaaro no te nuinga o Pākehā. He relic of ancient Māori life tō te reo Māori, me waikura kia mate kātika. Aha ko tonu i tuatahi tia te waiata runga nui ko i e, nā te Pātea Māori Club, kupu Māori te Kātoa. I puta i tōna ihu i etahi atu waiata runga nui o te wā, pērā i a kama chameleon, nā tamahori, footloose, nā kini rōkena, me te waiata tāhua, I just called to say I love you, nā tipune kōtiti. I taua tonu kei raro te reo Māori e putu ana. Aha kua tonu ka rata marika atini amano i tētahi waiata reo Māori te katoa. Nā ko nāno he tino tohu tērā, he pito mata tō te reo waiata hau, hei rauemi kia whakahaumanu tia te reo Māori. Nō reira, te uru pauna mo te kauwhau nei, me pēhia te reo waiata hau e whakaora ai te reo Māori. Hei timatanga kōrero me aro haihai i te kupu pō auaha, te tuatahi. Aha, hei tā teit whakamārama mo te kupu mana. Mana is spiritual power, authority, prestige and status. Once it comes into existence, which it derives from tapu the source, it is either power in potentiality or power in operation. In its operation, it acts either to create or to produce. Kāre kore he mana e noho kauana kei tēnā kei tēnō tātou katoa, he taha tōna kāri te kite. Kia hau nei, koe rā te power in potentiality. Hei tā Martin e torunga wahanga o te orokohanga o te ao, ko te pai tuatahi, ko te kore, ko te pai tuarua, ko te pō, ko te pai tuatoru, ko te ao mārama. Kai rotu te wahanga o te pō, i wānanga tahi ngā tamariki a rangi nui me papatuanuku, me te whakatau, me whakawehe a rātou mātua. Nā whai anō te roanga o te kupu pōwhiri, ko te pō i whiriwhiri ai ngā tamariki a rangi nui me papatuanuku. E hāngai tuana te wahanga o te pō ki tā teiti ki ai power and potentiality. I te mea he pito mata tō taua hui atua kia wehea ngā mātua. Nā ko nāno ko tāku miana mo te kupu Māori mo creative potential ko te pō auaha tērā. Arā, ko te potential o te mahi auaha. Ko te power in operation ki te kōrero tia e teits, koe arā te hua o te pō auaha. Me tātei e whakapai ana, in its operation it acts either to create or to produce. Koe arā te take ko te mana nāna no te pō auaha. Me he mea kei reira te mana, kei reira hoki te pō auaha. Ki te kore, ka kōrero atu te pō auaha. No hia rā te pō auaha. No te mana o te atua. I ai kia teit, it is the creative power of atua in operation, creating, producing, manifesting, enhancing. Koe nei te timatanga o te pō auahatanga i tuku iho ki o tātou mātua tipuna. Kai rotu i te wahanga o mana tipuna ka whai kiko te pō auahatanga. Mai rāno he tohunga te Māori ki te rangahau ngā mea o te taiao, he tutu te mahi, he tutu te wairua, e hia kē te Māori i mate ai i te kāinga miro karaka. Ka taka te wā, ka taka te kapa, kau e kai, nō reira, he kai putai ao, wā tātou tipuna.
I te tainga mai o tau iwi mā, i te haere tonu taua tūāpuatanga o te mahi tutu, kia whakamātauria, kia whakamāramatia ngā mia hau mahira katoa te wairua. Nā wairā, ka puta mai te tangi takiwaru, e ki ana te octave, me te whanaketanga o te mahi kapahaka, reo Māori te kupu tangi Pākehā te rongo. I te tau kotahi mano i iwa rau, whātakau māiwa, i titoa e ruru karaiti ana tana waiata Blue Smoke. Te waiata tuatahi, i whai rawa ki New Tireni. Ka taka te wā, ka whānau mai, ngā Māori showbands, e whakangaho ana i tō rātou tū momo whakangaho. Nō reira he tauare e nei o te pōauahatanga o a tātou tūpuna. Hei tā baus whakamārama mō ngā kupu mana tūpuna, power handed down by one's ancestors. Nō reira, i heke iho te mana me te pōauahatanga, mai ngā atua, ki ngā tūpuna, heke iho ki a tātou nei, e meana o te mana o te tangata. Ka heke iho te mana mai te wahanga manatua ki te mana tūpuna tainoa ki a tātou nei. Koe rā te māramatanga o te spiritual power, authority, prestige and status ki te kōrero tia e teiti. Koe nei te wāhanga e ora nei te ira tangata. Me ana mahi e whai ana e koe ana i e nei rā. Ko ngā kaupapa rapunga whakaaro kai roto i te kupu waiata. Ka puta mai te whakawetinga kōrero te wai i ataata. Ara, ka titiro te tangata ki te wai, ka kite anō te tangata i tana ataata. Nō reira, e tohu tōna, me ataata me orite ngā titonga waiata ki ngā kare aroto, ki te kore kapokanoa. Kei roto i ngā titonga waiata te kōauahatanga e whai ki ko mai. Ko whanake mai te āpūro Māori i rungo i te whakaaro ka nohotahi te iwi Māori me te iwi Pākehā. Me o rāua ake pūoro hei whakaawe, hei whakaniko rāua i a rāu anō. Hei tā te rangahau whare tauira, ko te Māoritanga te pū o te wheke. He maha ngā waiwaiona, ko tētahi, ko te wāhanga arts and crafts. Mā pone, ka tāia te ata rangahau i ngā tū mahi toi o roto i tēnei wahanga. Ko tā koe whakapai ana, ko whanake, ko panoni te kupu Pākehā tana, e whakakanohi ana i ngā tauiwi kapohia, ngā iwi katoa o te ao. Nō reira, ka rere ngā tai o Māoritanga me Pākehā tanga, ki roto i te waipuna o arts and crafts, me te mea no hoki, mā rāua tahi, ka whāngai atu o rāua ake tikanga, kia whakawhanake ngā hua hau o roto, ko te hua ki te kōrero tia, te kauwhau nei ko ngā reo waiata hau. I te taukotahi mano i iwarau waru te kaumā whitu, i tiwai he hui Māori mō ngā kaitito o ngā reo waiata hau o te owa. Ko tōna tikanga kia wānangatia, ngā take e hāngai puana ki ngā reo waiata hau, i o ngā kaitito, kai waiata, kai whakatangitangi ana hoki. Kia poipoia ngā whakaputanga o te hui ki te ao tūroa. Ko tētahi o ngā hua i puta mai, ko te whānautanga mai o te rōpu tuatatangi. Nā punano, nā rātou anō te whakatau, e whā ngā tū ao o ngā reo waiata hau i kia nei ko auraki, o tira mainstream participation, kaupapa Māori, te reo me taonga puo. Kua runga nui tēnei ao te auraki. He whānui he reto tana kupunga. Ko ngā mātanga reo waiata hau o mua o tēnei ao auraki, ko te taki whā Howard Morrison, ko Kiri te Kanoa, ko ngā pēnei Māori showbands, nā rātou anō te huarahi, i para mō ngā kai waiata o enei rā tonu. Pērā i a nika mō, catch a fire, kora, fat Freddy's drop, awai atu. Ko te takapau wharanui o te ao auraki, kia tito waiata mō tini mō mano. Nō reira kei te whakapono tēnei ao, mā te reo pihikete, te reo tika mō rātou kai whakarongo. Hioi anō ko te pōauahatanga o te ao auraki, kia whakatairanga tia te kanohi Māori, ki te tini, ki te mano, kai āwhio te ao. Ka ara mai tēnei ao, kaupapa,
i ngā take e pēhi ana i te iwi Māori. Nā ko nā, he kauwaka tēnei ao, kia whakatumatuma, kia karo hoki, i ngā mahi tūkino e whakahawe ana te iwi Māori. Kei roto i te ao kaupapa me kaupapa Māori ngā titonga. Ko ngā pēne e whakatauhira ana i tēnei ao kaupapa, a ko Aotearoa tētahi me tā rā te waiata maranga ake. He waiata e whakahau ana i te hunga rangatahi kia eke panuku kia eke tangaroa e. Ko te pēne herbs, he tauara anō o tēnei ao kaupapa, e tito waiata ana me ngā kaupapa e kaupare ana i ngā mahi pahu ki ngā mautere o te moana nui ākiwa. Ko Moana and the Moa Hunters me tā rātou waiata apona te reo, me tana wero ki te kai whakarongo ki apona te reo Māori. Nō rea ko te pūauahatanga o te ao kaupapa, ko te toki hei kiu, hei whakatairanga, hei kōkiri i ngā kaupapa Māori. Taonga Puoro. Kei te tipu haere te ao taonga Puoro nei i roto i ngā reo waiata hau. Aha ko he tuku maha ngā mātanga taonga Puoro. He toru noi ho te whakatangitangi kei roto i ngā titonga reo waiata hau. He oi, kei te pakari haere kei te tipu haere. E kore ngā mihi e mutu ki te hunga e whakaora anō ngā taonga Puoro kei roto i tēnei ao huri nei. Ko te taki toru rongonui ki te kōrero tia, ko Hidney Melbourne rātou, ko Richard Nuns, ko Brian Fintoff mi o rātou kononga e whai ora ana tēnei ao. Ko te pōauahatanga o tēnei ao, kia homai anō te reo o hine reo katauri, kia rangono ai kai roto i ngā titonga reo waiata hau i enera. Me te āwhakamutunga ko te reo. He kupu Māori te katoa o ngā titonga kai roto i tēnei ao. Ia kia Mark and McGregor, all the type of music that we play in our life is orientated towards te reo Māori, and while performing our language, it will ensure our language will survive. We are the only people in the world that speak Māori. That is our uniqueness in the world. He tā Moana Jackson, o te Rōpū Moana and the tribe, the language is vital for the survival of the culture. Nō reira me hoki whakamuri ki te waiata rongonui pōi e. I tito atoa waiata i rungo i te take, kia haumanutia te reo Māori ki te hunga rangatahi, kia tū rangatira rātou ahakoa mā tairo ākupe. Iai kia karetū, he taonga te reo o te mahi kapohaka. Mihi mai. Hei tāna no standards of language as well as standards of high performance needs to be sustained, but the language must be restored to its position of importance. I whakamanu tia te waiata pōrie e te kapa pātea i runga i te whakaaro, me puta te ihu o te reo Māori. E tikana i tā karetu i ki ai, the language must be restored to its position of importance. Ara, me puta te ihu o te reo Māori kei roto i ngā waiata katoa. Koe nei te pōauahatanga o te reo Māori. Me te mea no hoki, e hari te mea me noho ngā titonga i te ao potahi, ka tāia te noho i ngā ao e maha. I te mea he hononga, he whanaumatanga tō rātou ko auraki, ko kaupapa, ko tānga Puoro, ko te reo Māori, i rātou anu. Ko te whakapātaritari, he maha ngā pātai kia pātai hia. Me tangata Māori te kai waiata, me Māori te whakarongo, kia ha te uaratanga tō te reo Māori mō ngā reo waiata hau nāko nā, me reo Māori ngā kupu. Kei te whaiwhakaro a ruia aperehama i enei pātai. Can Māori music only be played exclusively by Māori people to make it genuine? If the answer is in the affirmative, this would disregard the contributions of the Richard Nuns and Brian Fintoffs, the Merv McLeans and the Margaret Orbells of the world, all of whom are pāpāho but share a deep passion and love for Māori music and traditional instruments. There are other various opinions and questions raised regarding these topics. For example, is Māori music produced by someone of Māori descent who sings other people's songs or originals in English or other languages other than te reo Māori?
Koe nei aku whakautu mo nei pātai. Me Māori te whakapapa. I roto I te kauwhau tuatahi o te tapunetanga nei, I whakaputa te uripaunamu no wai te reo, me te whakautu no te tangata e pirangi ana I te reo. Koe rā e hanga tuana te whare tauira a te rangahau, e āhei ana ngā iwi katoa o te ao, aha ko waihi raine, kia kuhu, kia whakangungu, kia hongi-hongia, kia whakatātutu I tō tātou a Māori. Mā reira o tātou toi Māori e whanake ana I te ao hurihuri nei. Mā reira anō te Māori e pērā ana ki te ao o Pākehā. Kei reira te pōauahatanga e whai ki koana. Hei whakatauira ko ngā ture whakauru ki roto I te Waiata Māori Music Awards e toru. Katahi, me Māori te whakapapa. Ka rua, mehe mea he tauiwi, he whāngai ia ki tētahi whānau Māori. Ka toru, kua āhei te hāpori Māori kia whakaurua te tauiwi ki roto I ngā Waiata Māori Music Awards. Nā ku nāno, e nei I o waiata hau, ko te mea nui he Māori te wairua. He kakanarua te whai aha koko ai. Nō reira he paku horapaki tēnei. Ko te pāpāho e kōrero Māori ana, he reo Māori te whakarongo. Ko te pāpāho e kapahaka ana, e kapahaka te titiro. Ko te pāpāho e tito reo waiata hau ana, he reo waiata hau te tito. Ko tāku e whakautu ana, ai marika. Mā te kakano rua, tō tātou reo e ora ai. Mā te kakano rua, ngā reo waiata hau e yangi tiwai. Me Māori te tangi. Ko te tangi motu hake te whai, ara ko te vernacular o te waiata. E ai ki a Brown, koe ara, making our own sound. Ko tā Howard Morrison tētahi o ngā mātanga reo waiata hau o mua, I whai kiko ai te kōrero making our own sound. He murere nōna, rātou ko tāna pēne kia ringi tāmiro tia ngā waiata o mua, me ngā waiata hau o tauawa. A mōhua noa nei, he pērā toa wairua auaha ki e nei rā. Me hoki ki te wahanga manatipuna, mahira katoa te wairua, ko te tututanga te take. Ko tēnei wairua auaha, e whakawhanake ana I ngā reo waiata hau I nei rā. Kāre tae te ki no Aotearoa te reggae, te hip-hop, engari he kākono hau anō e tiku haere ana I Aotearoa nei. E rereke te tangi, e rereke te rongo. Engari kei roto I ana rerekētanga tana tangi motu hake. Ka tae te ki no Aotearoa tēnei tū momo reggae. Ahatu, ahatu. Nā ko nā, he marama te kitea, he tangi motu hake tā te Pākehā, he tangi motu hake tā iwi kē, he tangi motu hake anō tā te Māori. Kei te wawara tonu taua tangi ōpaki, kei roto I ngā reo waiata hau I nei rā. He tā Mitchell rāwa ko waipara e pēnei ana. With the ongoing development of te reo Māori in Aotearoa, has come the resurgence of music sung or rapped in Māori. This need not necessarily be harmonically rooted in tradition, and in many cases weaves contemporary Western music models into exciting new syntheses of music and styles. Ko te reo te huarahi ki ako mātauranga kia tuku kōrero o mua ki ngauri whakaheke. O tira ko te reo Māori he kawe ngā tikanga, he kawe ngā tuākiri. Ka mutu, he taonga tā te mahi waiata, he kawe ngā kōrero te wā, nō reira he taonga anō te reo Māori, he kōkiri I ngā reo waiata hau. E tikāna I tā karetu language, the language must be restored to its position of importance. Arā, me puta te ihu o te reo Māori kei roto I ngā waiata katoa. Aha koa kapahaka, aha koa reo waiata hauraini. Kāre tae te karo, he uri a reo waiata hau I a kakonorua.
Nā ko nāno me pēhia ia, e whakahaumanu ai i te reo, ko tātou e tangi nei, ko tātou e tangi ana o ngā tauranga, ka tahi anō, ka puta mai, ko tahi te whakautu ki te pātai, ai marika, kia kaha tātou, kia kaha te kuku Māori, kia rere, kia rono. Kei ngā mātanga reo waiata hau, te pōauahatanga, te pitomata, kia puta te ihu o te reo. Kei roto i ngā reo waiata hau. I te rātau, i tuarima te kōpai whitiora. Nā Macy Rika, i reira mō ngā wiki e ono. I te taha o etahi atu kōpai auraki, i te taha o etahi atu pita noi te ao. I te taha i Adele, i te taha o Kora o 660. Nō reira, i tuarima tonu. Nō reira, he tohu no te whakaro rangatira, he tāma te reo mō ngā reo waiata hau. He tohu anō, he hiahia no New Tirini, kia ramona he reo waiata hau kupu Māori te Kātoa. He tikara, he teitei kahi ka tea, he ngari ka tāia. I tāia i te tau 1984, a ka tāia no e tātou. Kia ora tātou.